Ыл болу же от тутту кихологон сүрін соруга. Билигин сайдылах кемге Аллаха жени туттарга аныгы материал араха бар. Таттылуғын ытык көлігір олорор. Тупсағай желях эдергылга улуста корреспондент Прасковья Татарина бағылчыттады. Ытык көл эдергыллара Анна Алексей Поповтар сип панелынан тупсағай көстүүлэх икке тәстәк сайыңы же туттубуттар. Урахаға марыныр сайылык жиелерин аллара тәхегер ахыллар иккisi тәс утуерсир. Же истенетін сөбілір жүхінлерінен краскалабыттар. Эрге кухнем бебілін иккис тыыннан оңорбуттара кимнәғар үчүгай көстүүләммит. 1 майттан хагаламмыт бригада көндөн туттар буппыт. Сип панелин бу үрдүгө 5 метр, 6 да бестах. Онтон уже май битүтэ уже бэбит биле краскалан, хаян, бардын уже кепиппит. Поповтар Якутия технопарк резиденин теплый край терилтени кытта 2-нче онага сылтан бирге лилдер. Жон сакаһынан иленен улустарга же материалын итен стеклопакет түнүктери тееллер. Сип панель буллана биле стандартный размердах буллади бәйте 2 аңарданы метр хүлбебес кетите. Оны тон уже соттан эме беребит, бачча жегатер берер демит. Сүлере бары мостага мынны туханаллар, кара мостага ме тутталлар. Сип панел калыңыттан көрөн кыһыңы да сайыңы да жедери тутталлар. Васильевтар ыра багасанан остубут сайыңы жедерен кылгас камихигер быйыл туттубуттар. Ылар же тас өттүн сайдин материалынан бүрүбүттер. Оттон ис өттүн ивравагонканан же бир эркине стеклопакет аны кытта түндүк болан сып-сырдык. Туттарга, атлыхарга, хакастырга барты бир местага, оны барты бир биремага батчайып пиккер келерден үшүгей табыгастах ден ханатыбыт. Оны жебит, оттон сылаз бу күн билген уже охокта оттолор бут. Сылахын тутар эбит. Оны истенете көнне биле шоба хох агыях. Бу курдук аныгы материалтан оңоллубут жээлер күн түйүн элбәни хеллер. Маны таһанан гаражтары туттарга 2 өттө профилиһинен бүрүлүбүт сэндвич панель тәңнәгән булбат материал болбут. Прасковья Татаринова, Саха телевидениете, Татта.